Ki pulit Karibhoy District ha kashitarik menta ubnai kilayok ban kiamno ya kisangot kirunar kibadan kti ha kabaluti ya kawai ke petrol pump ha umran yang bernai Ribhoy District na kajelan Nagaland. Kini kirunar kibla syak kiamno na po Dimapur Nagaland kidai kibla tip kerteng kum ubukavi zimomi arpusan senam na veterinary colony Burma Camp Dimapur upasyan lam laipu arsnam na Burma Camp Dimapur rongkong guli kepu kaprasnam na real bazar Dimapur but uway ubampat syam natip kerteng. Superintendent of Police Karibhoy District Ujakpal Singh Dhana ulaong bakani ka jingjia syak lute jong katay ka petrol pump Umran Fuels kalajia ha ka arpsan tarik unailar baladam ha ka ba kirunar kelayo ban khong ya kapisa ka bakot haduk palat saulak arpsau hajar rus pak khatsau tingka kentup ya kilai teli ki mobile phone. Ha kani ka jingjia kirunar kila thomboru ya manager jong ka petrol pump. Uwaipat ublasyak kenok don kti ya uba 4 syam natip kerteng udang don mentah hakti jong kipulit hatuan sang district police Nagaland patna kaleng kipulit Karibhoy kidang don ha kalenti banet syimti ya bat wan lam hakmat kayeng kashari ha kajing tokit kini kirunar kelapla ya kajing don kti ha kate kakam lute bat hadien layalam no eki syapok kayeng kashari ke district bantian bishar bala aipor sansngi bakindan hakikti jong kipulit na kabenta ban pelong syuk-syuk ya kajing tokin. Ki pulit kelayok ru ban korup no ya kawai kakali bolero kabadan ya number NL07CB 1056 ya kabala pendan kam da kanika kenhuan runar ha kate kajing let lute ya kate petrol pump.